Бүгін Суламита қызым 8 жашқа шығып атат. Туған күніне подружкалар келді. Айбегим, Мариям, Сумая, Аелина, атасы. Жүсіптай бәрі шық. Азыр деген туған күні ошо 8 жашқа толгонуна байланыштуу. Азыр туған күнү менен деп туруп куттуктап коелу, баарыбыз. Кол чабабыз. Туған күнүң менен, туған күнүң менен, туған күнүң менен, Суламита, куттуктайбыз сени. С днем рождением тебя, с днем рождением тебя, с днем рождением тебя, Суламита, поздравляем тебя. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Суламитка, happy birthday to you. Куттуктайбыз, куттуктайбыз, куттуктайбыз. Үйлейбиз, Суламита. Желание айт, желание айт. Айттыңбы да? Үйле. Ой, молодец. Сетигиз кой. Туган менен куттуктайбыз. Мынакей. Молодцы. Молодцы. Эми тамактан жеп анан кийин кайра сүйлөйбүз, Торту кезип, анан бирастан кайра продолжение следует.